Gĩcigo-inĩ kĩa Majengo taũni-inĩ ya Embu, mĩhang'o ya kũhoria mwaki ũrĩa ũrambĩrĩirie mathaa-inĩ ma thaa 8 cia mĩaraho ĩgĩthio na mbere, ene maikarĩte haraya meroreire matarĩ na wĩki. Mwaki ũyũ ũrerĩkana ũrambĩrĩirie thutha wa mūtūngi wa ngasi kūhūra nyūmba-inĩ ĩmwe na gũcũngĩrĩria hathara, kuona indo nyingĩ iria irarĩ nyũmba-inĩ icio nĩ irathũkangirio. Mimi nilikuwa kazini, nikapigiwa simu, nikaambiwa kwamba nyumba inachomeka. Mimi kukuja, nikashindwa sasa ni aje, juu hata nyumba za kwanza hazikuwa za kwetu hazikuwa zimefikiwa, lakini ndio mimi nikakimbia, nikaja, nikakuta tu moto ni mwingi kweli. Ona, mwingi. Sasa singe hata wakwa chochote kile. Mbere ya mwaki ũyũ ũtambĩte, amwe nĩ marahotete kũhonokia indo imwe, no ekinaĩ maroya kanya ga kĩagago kĩrĩa kĩrarĩ ho na marethara nacio. Vitu zilitolewa, venye zinatolewa, kumbe wengine wananiambia wananisaidia kuchukua. Chukuaje? Sasa kuniibia, wananiambia wananisaidia kubeba kutoka kwa nyumba, kumbe mtu anajisaidia na kuniibia kwenda na yake. Umebaki na nini wewe? Mimi hata nimebaki na kitanda. Sasa kitanda nitalala mattress, mtu ananiibia. Gasi zilikuwa 2, kuna mtu nilikuwa nimewekea gasi yake. Yangu ilikuwa imefill, hata sioni, hata sina hata gas moja. Nguo sina, niko hivyo venye niko. Aikari nĩ matetetie thirikari ya kaunti ya Embu tondũ wa gũkorwo gũtarĩ na ngari ya kũhoria mwaki gũkuhĩ taũni ĩyo, ĩrĩa marauga nĩ ngĩranyihirie hathara ĩrĩa rĩu matigĩtwo nayo. Wakati wa madaraka tuliona barabara zikioshwa na mazima moto. Lakini leo wakati tuko na msiba hatuwezi pata zimamoto. Na pia tushukuru sana watu wa Kirinyaga kwa sababu tumeweza kuwapigia simu na wakakuja, lakini moto ilikuwa tayari ishaharibu mali. Serikali waweze kutusaidia penye wataweza, kama kupata ID na kupata hizo certificates. Juu kama kufanya mtihani, huwezi fanya mtihani kama una vitu zingine, ID certificates. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.